Oba now by attacking regional minister. Oba attacking education minister. And now attacking Chairman Wontumi. Otake majority leader. And now by now attacking Dr. Mahmoud Bawumia. O sorry now say Nina Chino, almost say party no. Dr. Mahmoud Bawumia and Chairman Wontumi. Boy danger. Miss Rao, the American said. Me do MPP ogoni ani die kwaso akwanya MPP for dia mame onyankopon ni nipa ni mu yi ana mi swai say me nka bibia fantia wo ana me nka bibia so fantia MPP ade bia meye ye bia ne say meye ade a ebeye nkoso e de aba na masra wo say o kasa wo ka ne ade bi obi eye bia anu ntimi nsel ne mo wa wo kasa wo ka obi agimi manumi ho say me wa MPP manumi ho say me wa MPP mo ye kwasiafo kwan a wo fa so a wo de kasa na chiraw ayi show down ani ade no ene mani ntwa sanya sa na wo 13 ni bi wa meme ya chew aya futuo ena me de ma because why ya sa ma Ahmad Sure e mo ni ade so ali asan wan no o mu ni wiase bi enti dia mesra wo ya yiri say free na koi amana anya sa ana sa wo dwen say wo betima ye bibia so a anka aya do press 2020 so sa Ashanti na anya de a central region so say the city central region na ka ma Wontumi ho after na ni ho enti dia mesra wo say Kennedy kan ye obetimi aye na kan ye obetimi aye na sa wotimi afiri na ene da ya no aye on the 4th it aka exactly 1 month na ye kwa kotwa ba me the masemu ba be wie e wo Ezekiel chapter 18 verse 44 ose so the boy mi be safiri na kwa bone so na wa fa onyankopon akwan obenya nkwa enti aka 1 month anya se obenu so na mepe na mo nsem a wo kan ya ade a wodigi party for atem police station for one to mama a wagimi ene sa na ema no sa wo bepa wo ma chew na wa hwa wa kwan a wo betimi afa so a ayade a party for no wo benya onyankopon anim animonyam ene nipa nyina anim animonyam je wo hoyi sa wo bi ye Roma asofo na ena wo se adokwa ye nyankopon fie no sa wo kase wa firi Roma asolumu na wo kwakote na asore a parish kura na wo no on peka se won firi onyankopon edan no a asore for the man on peka se won firi na on fa nko katkis kura ye papa mo afiri dan enti same ya regional chairman